Umintri katanat arts and culture ubasan bor shulai, ringkat umintri kakot kekya ba wailat miki shula bat MLA ka juwai, ha kakat nyo tarik jeliu, kilalet banjurib ya kajaka bante ya umat bashirin yang jong uklawat kari jaintia, uwak kyang nang ba. Ya umat bashirin yang jong uwak kyang nang ba, latemu bante ha kajaka jong katanat transport, kabadan hajan ke kyang nang ba Government College juwai. Ubasan bor shulai habakren hadin ka jingjurip ulaong, katanat kelapan krek ban pan 10,000 square feet ka jaka ban penyeng ya umat dur bashiran yang jong ukyang nang ba. Nalor ka jingtay ya umat, ubasan bor ulaong, on bu ru ya ki jaka bam, jaka syongkai, bat ka jingbu rekod ya ka history, kenang ba ka ni ka jaka kan kring ikinong jong kai, kaban long ka jingmantoy ya ka ni ka tan. Kat bana kaliang uba wailat mki shila, ulaong baka ni day ka jing angnut kapala slam ha, banyo ya kajaka bantay nam ya uwok kyang nang ba, bat ula pentip baya ka ni kajaka, on sa ay kerteng da ka kyang nang ba square. Ha ka ni ka jing her jurip, lasan ran root da ki engineer, ki officer katara tourism, ki nongalam shnong kami mintudu, ki nongalam ka senjuk ki wahe shnong juwai, bat ki nongalam ka Giantia Students Union JSU. Katba President ka JSU Jersam Shila, ula ay kublay ya uba sanbor shulai, bat ya uba wailat mki shila, kibala shim kya ya kanikakam kaba ka JSU kala dawa las lambha. Ayo kalat belum kubu menesar juga kultur baka day ko subject ka bani pek kuno bani preserve ya kultur ka jungi agba pini yang ki modur basir ni yang jor singno kono ba paton somaru kolong ba ni preserve batik ya ka history ki jungi bagi ba ken tip ki generation ki bari tip bagi AP freedom fighters lagi kelawat ki jungi ki ba ya pun percaya yang pareng mati dengan ngacim dengan inisiatif kam hadir mengalai diskus suatu session lagi di Unai belada pada lokal mili kabar nilai sedang menjadi diskus menjadi siap ya gila akan merusiam akan merudu besar bahasa bahalang arti agak green signal te nilai olah mentakasi bagi ibu ini inspection but ngecekam nang ngecekan ini open urung apa kana keteni aku bukan nang pat agriculture minister pada kecil support juga MD government bawa jalan menuju besar kontrak semua baru bah siapa balang dahar di menuju besar bolong rukun caca transport pada negara cakap tahap negara try dengan transport department penong gila ada nugi engineer nagal yang joki official joki engineering wing juga tourism department player lang tinggal IT haki baki ada their level very soon kedua no bagi sawan survey nagal jenia pendek lang bat bagi jajah union yang nombak union lagi nombak snot di dorbar slong jadi dolang di other level pun kita STD kan kabar adon kala apa long le si sopo sampulak ndopulak kan kabar kalong di subuh kuntan rimtip kayak kasong pada haka engineer bagian STD yang incorporate atau juga sama roh kita sudah maharaja raw kuat menbakar ang long wat di culture minister ka por nila initiate haga na kaju ka sport ang balay don lang lokal mi ba wailat mi sila ki nong yalam di suntuk do barsnong ki students union ng details no kyang na ba college kiwi di sing balang don lang kaju inspection niya usul nila ya dep nila ya tho urus ka transport department bagilah declare dengan aja kamu kalau orang di lokal media buka yang nombak square kekajian kan pernah aja tahap property dan transport department dia satu kapur nilai keren ba di dalam kapat ini supaya jangan seperti bangin ya kung ya kau stasiun dong yang nombak nong elek lagi itu dari janji ya ulang full size masirnya kekilaya isi di por itu kawan no collection gila nang ini sih lah proses kawan no collection gitu dia ngaklem long minister tu kelas aku dan dalam haki diki penai kebeladab suai juga session nang yang lokal meli ba wailat diki la pertemau le kan po session lagi pun bagi program sejonga jogi ke bangim la kiyobu sebuteng keladur bi arbenai misalnya lapix kiwan no ki program sebagai apan cancel teman tak kasih lah ya bu
bahkan kan long ka last inspection ka banang ne sepat ka inspection rumuntuk di layarai mentah bangin terpadu transport department ba kinstik di kaju ka bangin layar ke luar jar kuat mentah kumju ka balong baik ko hajar square feet pada nang ne pat inspection ni yo ya ka alot ban transport department pada hari ini kata ni sele berengkam ada yang buka untuk bangin sia saya begini untuk motor begini balabu kita lah production dengan sekian bagi dia trailang baru apa jalan yang lokal melin anglega MD government turu besar kita ada kan board of us bila ya discuss mau go ahead benar kalian yang transport besar baca bahalang daharu dah air international di village at your level kuminister agriculture lokal melin ya lagi apa buat agriculture immediately kena allotment bahagian kata ini saya sanction but instead of within this year kabut borokat gila kapan sedang no ya kan naik lagi yang waktu yang nampak apa dengan apa pengalongan ada culture minister labun tinggi ngacu sim tengok itu luksa apa state central library ni susu sam kampus ni poislo the people ya umot jongka Indra Gandhi busir yang don umot jong Subhash Chandra Bose bosir ni yang udon. Nrejong tirot sing tiorong ba paton sungma dantong monumen. Tangway monumen tapi sim jong babu susu tamru don batang stek. De kawan gajing kelihangan nang lab wan gumuar long gumuar dan kontrol minister ajar arkuan during the inspection kiwan samla saboy kiong ba jong Indra Gandhi banapu Delhi hangne piabu sirni yang modur Subhash Chandra Bose ya bu sirnieng kadwa jong tirot sing jorong ba dan ha kapor jong ngilayap ngila penieng tirot sing jorong ba patam suma basirnieng apo latot te kalau ngarta daga suggestion gi babun kam tam student youth ki sama semua itu bayi jingmut tegi ya kata ni tre bida kam nomor ba kam gong warga tin harang gong walk mur tokles kam kam jam tin tegi don por beli hala surok beli hala sayo beli hala sahat terus pun hala jipat ba sukut kahangkun rega kamle dengi ledi ka ni ga government ga jogi kalong ka government work mur tokles dang man kili skiru sanpuar hajar crore ki ongoing bar ki upcoming national highway schemes aklenga steve itu rungim kern da chief minister ba union minister du nalin get geriji wan ban inaugurate ban pelaj jadi hantu beli pakapau kam jadi pajak kalau ada bersungsu nang naik cepat kalau ba gibendim ya kan uksa ka pangapa ina kubuat walk mur tokles keren dia tresibun ke dan nakadao ngi mentah kada ka bangyawan nang neru ngasulong suya tu sabi bagi pajak juga dikasih janji apa dorok tip ba ngi penduna ya kentien ya kalah gula sayo saat yang disikir ngi trebejar jar kakak Play ya minister politik ya ke Aran Culture di Masan Borsulai bentar ke tinggalan lang nanti Pak Senong Pak Senong itu baru bentar di representative secretary jong Pak Senong jong ta sotuai bro banang taki representative macam NGO dari JSU terdekat di don lang so men ba sila ya don mata ban iya kata mo ya ka jingkwa jong ni nomor lasian hi kwa ya ya kacaka pan kersa kan mau ya freedom fighter dan ni mo nong yele nam kata betak jing lai lut ta jing ni kam tam ko kerulum jai tia tau be wok ya nang ba dan minta ke khoi ke ni jing sham dei ke sin ke ban kong di por ke la de pro la don hi ka jing sedang atau ke nyelam jong minister bedam dom jong ni hal ketika la MPA 1 nang bang tu por su bok no ba ni wan no so ta mai din don so ni minister ketika la ini no kiet tambang asal ben sa sisim ba minta ke si ba ka jing wan jong ni bang la wan hang ni ke kata jong ka dekat MPC land kaba nakalian joni ko apan one page nang kapan one survey kini kecatak nang bangila ban ya kren kaba syai bat NPC kan no ka area hoj bat minister bade jong ka transport nila ada verbally nila ada dia kendo ni mo committee dan nakalian jong irung jong em namar ta ka kapan pun syai kan no kata ka area bo hidon kam nang ba mediru indra apa ka bot
jong ka MTC te nak liang juni minta ke sini mila wan bat mila ya lambu ya di engineer maka kena jong keturusun department ban de yang survey ban dari DPR dan minta ke sini kat ke dokumen dan nomor kani ka dei ka it is something ka ba long very connected but way for way na so long ka tulun cai tiang ni but balai ni choose ya kani ka jakaro nomor ba kumba hiyo iba kani ka dei just opposite to tiang nang ba ko college kani ka dei ka college ka bala rem but bala ai ka teng ni tu nong elam jongi kena kata kadau mi kwa ru ban penbu ya kani ka cakahan me ka pangin sa ai ka teng ka tiang nang ba square te kini ka dei ki development ban nga hi dan i tinggal elam jongi minister bodon boro bala effect ya ka agriculture ba New York ban semua long wood no yang kani ka jingkrang ba